abashubuza bo kuza kutorana akacikwa kasya kizireho bwanyuma y'akacikwa kakuru akabire nikebemberwa Charles Ngabirano okweze emyaka 10 kandi nkebiragiro kubiri kugamba ngo kahindurwe. Project yo kombeka ikizimbe cy'amani cha business ninga shopping mall aha proti ya bus park ya kale. Project ekatanduka municipal council ya Mbarara mu mwaka wa 2012 ya itwa abantu twabidinga twasinga kombeka amaduka bishatashatu nomwe konka kutwakize 2014 council ya twasite nkaba kamabi ba project wani tutwaje wenda ubwo mwana kibagwetera sate tu 40 ni proti kuga aya shatu ni 2 fika aya 80 that means ntimanyisa ngo ezo ni proti 8 proti 8 ezo bazi zarwo mikono ya Charles Ngabirano zazo mikono ya Apollo bariya okutera karuraka kubire kwebembirwe sebuma kawesa kandi nawo mushubuzi kandi aba batori n'urukuza kwebembera project yo kombeka chairman treasurer publicity secretary hamwe n'abamemba ba committee kandi aba babiri no bashoma amazina nuko abantu batera abarkwenda binye bahindura ka chairman yo kombeka umwanya kwa Bus Park ina masomo tuzagombeke cyo kubanza ukatandika n'abantu batakumanika haza mu politics nyingi cyarebwa n'abantu bahire amaduka babire batakubasa ubuzibone bwa project y'uburugire nahe bukire kurebwa ngo proti hati iyo nizo mikono yaba members niwe kamemba wakachika niteko kufayo mununga kureka echapa cyahinduka cyarwo mazina gambara municipal council cyazumba members ba condominium company limited babona abatungire umwanyo gwe kandi barwire kombeka bije ba registering nitwe buriyo mwarete national ID arete nesumuye rero tugume tugambe nimwe turagire ngo buriyo mwatekeho sente aziteka account akacikwa katorinwe okutambuza project ezi harumo Apollo barya muhumuza or chairman Fred Kafoko omubici imerwa bishari publicity warugaba John hamwe n'abamemba ba komite abandi amakuru agagasha kwa Nagudi Fatima.